Urang yakura mixed martial arts ke Jela Meghalaya Johnny Nongrum sahisen 4 ulala banwara ke 6 berkuburan ke Jela Meghalaya hadian ke Jingyo Jung ya ke Jingjob na ke lumpung ilakai National Kickboxing bat National MMA kebarang Shkut Dangshan ha Uttar Pradesh ha kenong ba Lucknow ha kani ke lumpung ilakai Johnny Ulayo bandra ke Jingjob hadian ba unong ilakai ubadi benikun persyayu shimlanut satya ban ke hukerensan ne ban aireng persyayu tak haduk bu Johnny ulayo ban khor ya belt ke Jingjob na ke kerensan na kalian kidong elam ka Khasi Students Union North Khasi Hills District hak arpusa uterek unailar arhajar arpuar kilalet pediang buram ha ke jingelam jong ulambok Joseph Rembai como Vice President bat kiwi ban pediang bat pengkup buram ya Johnny Nongrum ubdairu Sports Secretary ka KSU North Khasi Hills District ha bapen paw ke jingkemen halor ke dengan nam ga ba Johnny Nongrum ulawanra ulapan paw bawa la ke jingpen kre na gebenta ke lumpung kelalong ka ba kham bha na gebenta ju henrei ke mensin me kun bat ke jing trang ban kot chikathong rengkat ke jing trishtom ulala asisha banwara ke Jingjob ban penen buram ya ka Jela Meghalaya Kamtam ya ke distrik Ribhoi. Uba Lambok Joseph Rembai habakran ha ke jing priang buram ya Johnny Nongrum. Ula penpaw ke jing kemen ke bakrau halor ke jingla ajong banwara ekanam ya ke Jela naga ke rensan ya lakai ke belalong Syabar ke Jela. Ha ke bakum ke seng ke lakit bok ke druyang ya Johnny Nongrum bo nang kieu ke kamel akai. Bat Kamtam na ke benta ke jing pen kre aju bali Asian benta pat Syakerensan kaban salong Syabari kaban salong Shen ha Turkey. Kena jing laka juga kalalung no kaba lasu surrender no openen juga aba ufemnut cuban mental ne banyak kuning kan de ngam kop ngam sorong ne ngam khloy kan ne ngam subata yapi ba haba fil along bala perkre de kiwe gen salia bahi ban banyak kuning fi de ngaswa ban ongi samlaro ba ba dan hagini gilan hani sports ba practice be man kasi wajh kuslai ya ke ba saja ke ba job ne ke ba dram ne andai aba fil along bal akhre ke Jingjob kala abut be yepi kadang kamba kata bandan nomor ba sagi wagi district sagi state nanong sorry kidon gini gitim ba julet wat gini gidong lakai man pen yo admission apo jongka kenega Sports Authority of India. Saya hajalla jongi i padon ne kania kidang don taki coach kidang pentip banduan jaga selection. Ane sabar kidon de tim ki bali wat yagini hna kibadon sa kam sekendong balong remote area ba kimyo objective ya ka ba don ka scheme ne ka program ka babu dagi sarkar ne daga government te lada sene hasti jungiru lada doni kata kin bun bahagi na kiban mi khmat ga jalla jungiru te habudan po along ro don daga jingkerpat ya gini gi nompe po along ban ala janga bangan protes te protes itu ladi hento bat awala don hento te kamut ban su kut no umdai ban su up no ban lano ban lanno ne ba pin su du jikerman no diban penek baik ladi kata ka jing terang jupi apa ladon diban praktis rupa jadi semula golang lakam tang aku apun ong ba uji du jikerman nomor minta naga government ro ka sedang ban pia da kiti jungki ya jirap scheme kili stipend mutiong scholarship kelas tangbun handai pinan kam menewat jiktep kemudian approach dia kan kasabento yapi Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya,
Be the change. Support TMC by calling on 96877 96877.